Hello so pite ho tu ni khun Vannoija sina traffic jam la agim nei pen le asau pen Egypt le Israel gal ki do laiza anu chu ana sei khom ki no hite hi chi channel la hi apat na hi le like share subscribe nei no bol pi in tin ka hong ta ve 2015 chun Beijing highway a traffic jam ana omin a hi chi 50 lane highway chu asu lhap nan niko analu nin a hi 1980 chun France auto road a traffic jam asaudan kilometer zakhat le som segi lenga chan gari anakitangin Paris apat leon chan traffic jam chu clear a bol nawin ni tampi ana sulu no na hi hitabang chun Brazil Germany America chule gam chom chuma traffic jam ana jingin a hi gam khat khat chu traffic jama ni som la ni chan o den jong au min a hi a hin tu ni traffic jam isei diu hi nang hon jong na za ting lew na lungu dong ding a hi chi traffic jam hi ni khat ni thla khat thani kum khat kum ni hilo kum git sung ana lut a hi chi traffic jam chu ipga ham ipga asu lhap da dinga kum chu za chu ana lut ham Suez Canal hi shipping le trading industry adinga tuilam pi thu pi pen a hi 1869 kum lai chun Suez Canal zong anom lo lai a hin chi phat lai chun Asia pat hung ki pat do kung ho a hin Europe ma pat hung ki pat do kung ho a hin ani gela Africa continent hu avial pe over azut namunu ga thung jiu a hi Suez Canal hung ki hon chun shipping industry hon atha su lu ji naw kilometer sang so ma sau tuilam chu Suez Canal mangchan bailam ta in ana thung ji tawin a hi alampi sau se helovin Africa ga ma pirate chon port pu kung ho chu ana chom jiwin hi chu Somalian pirates a hi lo le West African pirates ho an hi jiu a hi chi pirates ho chun kung hung ki tol ho chu mei thal mangchain ana tingtan jiwin athil pu ho krul man chu ana kila jiwin chule kung sunga to na tong ho kung tol ho chu aman jiwin sumto ana ki he ki jiu a hi chi Suez Canal hin lampi achom sa se hilovin chi mi phalo gu cha ho a kun ana hoido sa in a hi chi thil su hi 15 June 1967 chun ana ki panin a hi nikhat jingka mata in cargo ship som langa chu Suez Canal lam zone in Mediterranean apat ahung ki tol lu duvin hi chi canal pal na dinga hi a hlom pe na pungka somlani lutji a hi a hin hi chinu kho hin amahon kumgi jen asu lu diu anaki het povin a hi chi phat lai hi Egypt le Israel hi khat le khat anaki gal go tu lai ta koi chun gal a hin pandem tia ki go sadi ma country te ni hi ki ying sadi ma anum jing hun a hi me ma pat ivet le hi chi line hi Israel le Iran border a hin ivet le hi chi border apat Suez Canal hi agama gam thajeng a hi agam that dan chu kilometer zani a hin hi chi thang hi Sinai Peninsula tin jong a ki hen a hi border apat Suez Canal hi agam that ji chun Egypt government a hin Suez Canal zo jing cargo ship ho a hin lungmunga ana umu a hin hi chinu kho chun Israel ten Egypt chu surprise attack ana bolun pungka khat sung se in Suez Canal le akim vel ho Israel ten bom a hin tha khum tawin hi chun Egypt ten Suez Canal chu emergency in ana kha tawin a hi ni gup sung chun hiti chun gal chu na sata in ana umin Israel ten Sinai Peninsula abonin ana to pha tawin a hi chun Egypt le Israel border chu Suez Canal ana hitan a hi chi Suez Canal hin gamte ni chu ana hiantan Egypt dinga lo samna lin ta khat ana hi na hi Israel ten Suez Canal a hin palgal kai diu ki chat nan Egypt sipai te chun Suez Canal a leite ni chu ana kap sitawin chule tuila achun bom thang ana kamun chi bom thang akam lo na pi pe nu hi Israel sipai te hung chal be diu aki chat se o hilovin gamdang hon Suez Canal hi aman theilo na diwa chi tuila achu bom thang ana kamu a hi chigal sung chun cargo ship somlanga Great Britain leg in ano o denun alang tu in Israel le Egypt army ten chaun a hi amho chu Mediterranean Sea azong kile theilo amho hi Mediterranean Sea azong kile theilo chule
Red Sea azong chi pai thelova naw muna kon gal ki chai di anga tailovu bol theidang anani povin ahi amho tailovin Mediterranean le Arabian Sea a cargo ship zakhat walin gal ki chai chu anangaw ahi ahin gal chu koi phatta sangin ana kho se che in gal hi Israel le Egypt kido ahi zeng wangin leisi chung ana tong khan ahi cargo ship ache thelo pha chun muntina thilman nisimin akaltan masanga ship Suez Canal mangcha a Europe kamapat Asia chi ding hian Asia apat Europe chi ding hi zong le masang bang chun Africa continent chu avialun achi ki tawin ahi hichigam neu ni ki galji chun leisi chunga mihim zo sin ha sat na ana to un hichi traffic jama oden cargo ship somlanga chu British Germany Swedish Polish France Bulgaria Czechoslovakia chule America zong azawin ahi thlatampi achi zovin hichigal hi baita a ki chai loading ahi ti ahin het phanun shipping company te chun akriu ho atamzo anapudo atawin ship khana mi som bo maintenance adingin anadal hawin ahi hichi a ada tha ho chu thani thathum zo si in anaki khial jiwin gal ki chaiting asibo akitol do diu nga mai ahi tawin ahi amuho zong ahung so che phanun khat le khat ahung ki ho to panun ahung ki loi pan tawin amuho le amuho hichi depression apat po do nadin activities za chum ahin bol pan tawin German ship achun Charles khat anaki simun hi achun Christian ho pathin ni si le ho in akai jiwin ahi Bulgaria ship achun ni tha si le movie avie jiwin Swedish ship achun pool ana simun chule British ship achun football anaki chem jiwin ahi amhon Olympic zong anamangun hichu Bitter Lake Olympic 1968 tin aki he na hi kumle tha ana chal in achai nan ship zo si chu Budweisen ana tom ta na hi aji chu amo hi neutral ship ahin koima to aniki kapon chule ne le cha Israel te ahin Egypt te ahin ana pe povin ahi kumgup zo 1973 chun gal atha ben ahung ki pan kinin hichi chung hin Egyptian gal anapan masawin ahi Egyptian Sinai Peninsula chu Israel te khuna pat la do ding to gon ananei zu ahi Israel sipai le Egypt sipai tampi anathivin Israel ten her khilji in America te ship o den chu anakap sivin ahi 24 October 1974 kumchun alang tu in ceasefire agreement ananei tawin gamte ninjong asipai teo agamin akile ko tawin ahi gal chu kumgu zowin aniki chaitan ahin traffic jama tangden cargo ship hodin gal chu aniki chainai pun ahi kumgup sungal achun Suez Canal sunga len nasi kungsi chule rocket changtampi ana ta nahi hichengse hilovin Egyptian canal sunga chun bomthang tampi ana kamun hichi ho su theng nadin Egyptian kumni ana sulu nu nahi 5th June 1975 kumchun atha ben kumgit jowin Suez Canal chu mihimte josi man theidin ana hongdo kitawin ahi kumtampi traffic jama atan dan jowun cargo ship ho chun agam cheu ana zon tawin ahi hitabang traffic jam hi masanga jong ana khapun tuni geijin avelin tapun ahi Israel le Egypt relation jong ahoi che in Israel in Egypt gam ato phanamun Sinai Peninsula jong Egypt te anale pi tawin ahi chujong le Egypt hi Arab country la adia Israel country ahi tia recognize masapen ahi vin ahi achai na chan ge ne hin ngai pi in na chunga ki pa thu ka hin seje ka ki pa e